ngifake esikhwameni ngibiselele wallet lama awu on the other side of le bag yakhe nje mangithi ngiyivule vele ithi gudlu uyayibona iwiswa something mangidawu nasi isibhamu yabo thatha isibhamu sifakele ngithatha ibag ngiphonse phezulu lapha naka 5 rand kiyo le toilet ngiphonse phezulu mangiqeda lapho ngihambe ngijaya jike endlini yabo ngijike endlini ngiyobeka le nsimbi engiyiphethe yabo ya kahle ihamba naye nento oyithandayo inombolo yabo ngothanda imali mawune inhliziyo embi wena uthanda ukubulwa vele zoba 28 uthanda ukumese nje zoba 28 because of what amacala wakho wonke okugwaza ukulimaza zoba 28 okutshontsha imali zoba 26 laba sobisengithi ambulala vele things amaspekula things omakhosha leyo bengifuna we leave no stone unturned vele uthe makaqeda imali zange kuphela imizuzu umbanami wavela then we have to ukuthi manje senzeni check another place manje sibone ukuthi sichange iplace siya kuyiphi indawo yabo ngoba laphana kusigrand ngimchazele umnganami ukuthi mnganami kunendawo egrand mina ngiyaziyo singahlala kiyo sithole everything sithole yabo mahosha sikhona nokubhema lapho yonke into hayi lapha yana kulenda wathi yipi ngathi eDiviliers kunestrate bathi Diviliers then you have to go there eDiviliers then sibuye yabona eDiviliers indawo egrand ke leyo ufika uhlale nendawo yokubhema ngofuna mahosha nawo mahosha khona la iduzane and indawo eright ke leyo akunakuthi uzokhuthuzeka wenzini yayibona so yonke into yabo bayenza ibe clean yebo ngoba talivuna manibhema esikhathini esibhayi khona lento lelo iqiniso lelo kwabanye yabo asifani isibantu yabo kahle lento le iya ngawe lento lena isibantu asifani yabo mina nginotisile lo ngaphuka ukuthi isibantu asifani wena bukhe so mina vele ngangabhema vele kuba worse then ngingabhemanga nakhona kuvele kufani yayibona so asifani isibantu yona injalo baqinisile vele mabathi alivuki ngoba lo mqondo lo wena awuzifaki kiyo umfazi yabo ngoba thina abanye angisho sinabantwana sina yonke into so we always like njengoba bengibhema so mina bengiyenza sure ukuthi ngihlale ngisentombini yami ngesikhathi sokuthi ngibonane naye isikhathi sabangani yonke into yami mama unkaza le drugs idaka lo mqondo ukuthi ungakhona ukufocus yes that's why at the end of the day ingavuki right yes yabo iyo lento leyenza ukuthi vele yabo thola ukuthi ayisavuki because of wena umqondo wakho you are not there yabo ubhemile at the same time awukho kulomqondo wokuhave isex vele isinto yakho yabo yafana nokuthi uma ngabe vele azange kuthandane lokho sisakhula yabo azange ujole azange kwenzeni vele ayikho into ezokulungela yabo ngeke uzifake entweni ezifana nalezo yabo so thina ke those guys ngalezi nkathi lezi mina bengicontesta nokucontesta vele nyakela bengicontesta nokucontesta lezi abo mistake okuyinto zami nokujiva into zami ibhola shuthi I'm talented ngalendlela ukuthi yabo isport sonke man mangifika kiso mina akunakuthi bathi usawufundiswa kuzo zonke lezi sport zonke ikhona yabo volleyball bo basketball yabo yonke into leyo yabo kimi iba ngathi ngifunda manje ngiyazi manje yayibona so manje sibuyele back ukuthi mase mbuyile la ejozi nomjida nahlala isikhathi esingakanani mshiyana sahlala only one day ngakusasa sabuya manibuya masibuya then when we come back here ejozi ke sibuye ejozi ke siba lana ePole freeway masifike freeway sinayisadisa mina phela ngiphile office ngihlale office yabo so manje sihlukane freeway sinayo ku N12 uye lokushini mina ngiyaPola then senzani sishera lezinto lezi yabo esibuye sithenga le jozi ezinye seziyafu ke mara kodwa sakhona ukuthi sishare sinaye sakhona ukuthi sishare sinaye akhona ukuthi manje yabona thathe zakhe nami ngithathe zami then khuphuka ngibuyele office yabo so mangibuyele office isikhathi besithini bekubo 3 emini bekubo 3 emini ngibuyele office mangifike office amani ngezwe nje amahlombo wami wangitshela into right yabo futhi ngine sign nyana ekhona la ukuthi man there's something engekho right
yeah but angazi ukuthi yini but yeah athi ngichubeke yabo ngihlala kancane ngilalele ngidibane nokunye komfana kwalapha eofisi yabo okuthiwa uthulane kungitshela ukuthi amaphoyisa bewakufuna wena ngithi amaphoyisa mina amaphoyisa sibantu esingahlangana ngikolothi maphoyisa yabona shuthi ngiyazidafthisa yabo ngathi angazi next yabo sengiyazi nethi ngenzela ukuthi nje yabo naye angabi na full information yabo yokuthi kwambani vele yabo so ngenzeni mina ke hayi aqeda ukungitshela lokho ngisastep ngisuke vele ya ngithi yabona ke mase kunemaphoyisa and kusuka kwami yaphi ngisuka ngiyemaplastikini mangifika vele lot of guys bayazi ngale ndaba emzala amaphoyisa bakufuna amaphoyisa kwangifuna ngaliphi manje kanti hayi ubhuti walomfana yabo sekayile epolice station watshela ukuthi phela umfana wami uphethe into so and kuthiwa uhamba nobonga uphethe isibhamu yeah kuthiwa uhamba nobonga yabo so banobonga sibazi bakuphi ngisho ukuthi amaphoyisa ngisho ukuthi aqalele ukusifuna esukela ekseni yeah on the second day yabo sukela ekseni nje yabo should story abangitshela sona sokuthi ngifuna amaphoyisa indaba yasekuseni njengoba mina senginabo lapha sikushaya nabo 2-4 kanjalo yebo ngizama ukuthi yabona manje into emele ngiyenzeni ngizama ukuthi ngithola lo mfowethu imchazele ukuthi impilo phela sekusona so manje sifuna amaphoyisa ngendlela esona so yabo yeah ngibuza umuntu ngabuza umuntu ngatshela umuntu so and bathi amaphoyisa mawafika bahamba nobhuti wakho so lo wasi office yabo ngathi yeah bathi bahamba na wena ukhombela umuntu lento ne wavuma vele ukuthi hayi umkhombile yabona yeah into enjalo ke ngoba nami ngayehla ngayiphola ngamthola ngifike ephola ngamtshela istory naye then naye wabona ukuthi hayi kushubile manje sifuna amaphoyisa manje yebo so ngathi mina imfowethu angazi ke makunjeni kwenzakalani yabo akumelanga sihlale si2 ngoba mase sihlale si2 soboshwa si2 so nomina umunye mina decide manje ukuthi yazini makunje wenza kanjani ukhipha kanjani sale siyabaleka lana or kwenzakalani yabo so mina ngidecide ngiyi1 ngithi yazini mina ngiyi1 yabo ngoba angijampisanga mina zangitshele wonke umuntu yabo so lo uzoyifela lento le yebo isibhamu ngoba uye owenzeni ohambile watshela ubhuti wakhe nesibhamu ubhuti wakhe nawo ngendlela amthemba ngakhona futhi umuntu yebo njengoba ngisho ukuthi kahle naye azamtshele umtsheliso ukuthi umuntu amthembayo and uyabona kwaganga ubhuti wakhe vele ngoba isigenza na yeah yiko ngithi ngibeke mention lana uzawubona lento ezifana nalezi bese mhlambe angabi right yabo yeah ebona lento le so here we are ekutheni ukuthi manje sizama ukuthi sinyamalale sethu ngathi uthena endlini ubophe kanjani uthi asapaka ibhegi kwangena amaphoyisa yabo esani la simjampela khona ke yena ke yagugiwa thatha amaphoyisa kufuneka ubonga manje ubonga makafunekala ubonga kasekho ubonga sekase freeway la khona hike back uyejozi yabo ubonga hike back uyejozi ngaleso sikhathi ubuyela la buya khona ubonga yabo ubonga uphethe ama drugs iphelele phethe imali lesikhathile sinaye then anginankinga yabo yena uboshiwe ngapha mina ngophi ngisegoli yabo futhi ngahamba ngalendlela yokuthi icala lagcina lisala naye ayi1 ya ngahamba rehe ngahlala eJozi ngile 2 years eJozi estradini noma ngile 2 years estradini ngoba ukufika kwami on the first day ngasho ukuthi 7 days ngicedele elokishini yabo nginehlobo ngale eWhite City eCancer yabo so 7 days ngihamba ngohlala khona ehlobeni zami ufishi nabo bamangala nje vele ukuthi ngalesikhathi lesi ubonga afika ngaso ngafika ebusuku kakhulu yabo so bafonele emuva babuza ukuthi kwenzakalani ngobonga wathi hayi amaphoyisa labi wala amfuna uphi yabo umama uthusa ukuthi sengisegoli vele yabo uyazi ukuthi hayi nangu phela ubonga ula eWhite City phethe amaphoyisa amfuna la wathi hayi vele ngizwe ngo-aunt wami eze
azongitshela laphana ukuthi afika wena bongawu akusile into ositshela yona ukuthi usivakashele la yini ngithi hayi sister bengisazokutshela yabo nami sengitshela sekazi ngithi vele amaphoyisa angifunele okushini yabo indaba ezisona so yiko ngizela ngazi noma umama ukuchazele ukuthi amaphoyisa atheni ukuthi ngijile bathi bafuna isibhamu ne-laptop yabo ilevapen yabo ivapeni sekayiconfessile umfana bekayifihle kakhe lo obesele naye besele kulo bhuti wakhe lo yabo sekayiconfessile ubhuti wakhe phela uthathe lento wahamba nayo emaphoyiseni bakabatshela usuphethe la yabo the way amthemba ngakhona masejozi thina yena ushiya lento kubhuti wakhe yabo mina ngitshela ukuthi mhlawumbe uyifihle endaweni right kanti hayi yena ithethe wayinikeza ubhuti wakhe makanikeza ubhuti wakhe nje ubhuti wakhe kanti uzozenza ngcono emaphoyiseni ngaye ndiyaganga bhuti ngazonkathi vele bekaganga kakhulu yabo yiko ngithi ngiyazi ngisho ubani mawehla nje ngakasatari uwehla ngakasatari nje uyazi ukuthi ngisho ubani mfethu uyehla mawehla ngakasatari mfethu uyalegcinini kunendawo yakhe lo muntu lapho so uyazi ukuthi ngisho ubani so uye-ke wazama ukuzenza ngcono ngentwana yakhe emaphoyiseni intwana yakhe yaboshwa-ke mina ngazithola ngisegoli for 2.5 years. So how was i-life esestradini mawufika estradini wenzani ngoba ucave umuntu la okay right eKenza-ke njengoba ngitshela ngisuke e-White City eKenza sengisuswa yini ukuthi sebayazi ukuthi mina ngiyafuneka yabona ngifuna amaphoyisa so i-life was not good even lapha ezihlobeni zami yabo ngoba ngiyancenga phela manje sekurafu ama-drugs engiwaphethe kumele ngiwancenge lesikhathi engisifuna before ngizocala ngithi ngiyatshontsha ngenza lokhu kuphanda nyamele ngiwancenge vele angawancenga vele kamnandi nje ngiwancenga ngicabanga ngiwancenga nje 2 weeks ngiwancenga evikini lesi-2 ngenza sure ukuthi vele and nakhona ukuthi ngenza sure yabona ngenza enye i-crime futhi ngiyenza la ngithi ngizofihla khona ikhanda ehlobeni zami ngenza enye i-crime futhi ngithatha ifoni yabo lapha ngenza ngiyabaleka ngiyaphi ngidrobheni manje sengiyohlala edrobheni estradini lapho kuyababa ziyabuya baba yabo angifikele esidrobheni ngithengisa amafoni ayi-2 angisho phela nawo ngibopile lapha nendlini ngithengisa amafoni ayi-2 ngiyacala futhi ngiba nezintonyana phela zisachiphile lezi zinto lapha eJozi yabo ngaleso sikhathi ngapha bangazi lamanayija angazi vele yabo khona ukuthi manje anginike nama-extras nyana yabo khona ukuphusha i-life yabo so nabo angibabeki ukuthi kwambani yabo ijampile lena wathi ngibatshela nje ukuthi hayi ngishaye round ngikhona la yabo la e-White City elokishini uyayibona so I have to understand but the more bangibona amalanga lokhu ngiyabuya yabo lokhu ngiyabuya bayasho ukuthi hayi vele lo ngathi sekahlala la yabo kuze kwaphela unyaka ngiphanda estradini and estradini it was not good eJozi yazi nawe eJozi ziningi into ezenzakalayo yabo ongazi yabona hayi akakahambi eJozi ziningi into ezenzakalayo bafethu yabo kwenzakalani eJozi it's not easy ukuthi bakubambe bakushaya abantu kodwa ngalezo nkathi lezo it was not easy vele ukuthi mawugangile abantu uyashaya yini nani yabo it was not easy bekumane kuthukeleke ukuthi mhlawumbe uhambe endaweni e-wrong yabo then uzithola ukuthi manje lapho kuleyo ndawo leyo bazokushaya then so uthola usesibhedlela uthola uboshiwe eJozi yabona into enjalo so i-crime yakhona yaseJozi it's either uvula imoto yomuntu ungena kiyo yabo amajob amanye bengwazi-ke lawo ukhiphe konke okhona ukuthi ukuthathe uyothengisa amanye amajob engwaziyo-ke lawo ukuthi ukuvula imoto uyivula kanjani enye uyayigada nje before amanye ngale nkathi immobilizer was there but not emakhaleni amaningi before you mobilize it mina sengivulile umnyango lo ngapha ngemuva ngoba bengikhona ukuba fast ngale ndlela ukuthi abanye umuntu makazopress imoto yakho ipress sekahambile ama-distance nyana ngabekisa nje about 5 meters from the car kana press ayilukayo yabo mina sengivulile lo mnyango ngapha kule site ngaleso sikhathi leso ngibhaqela ngetayera
makahamba yena wazi ukuthi ikari yakhe ikhiyekile kanti hayi ayikhiyekanga ikari yakhe uyahamba ngikhipha konke ngifuna ukukukhipha nakhona lapho-ke ngaba nenhlanhla ngaphansi kwesidi ngathola isibhamu ngasithengisa khona lapho eJozi zange ngifune nokuthi vele bathi ngishona le nale iJozi amalanga wami ukufika-ke konke lawo bekunelakhe enjalo yabo ngingakezwa ipain yabo lokuthi manje izabuya ukulala esitradini what no kimi bekulula ngale ndlela ukuthi kunendawo futhi yokulala ebhadalwayo ekuthiwa kusemnyama ndawo ilapho esilala khona-ke besibhadala ama-R5 for ukulala yayibona kuleyo ndawo leyo iflat lakhona manje ibhadalisekho selewawuyiswa vele yabo so but ngalezo nkathi besilala khona lapho yabo R5 ukulala lapho-ke uphelele nento zakho uphela ingubo zakho yonke into yakho yabo manje thina uyazi-ke ingubo besinganandaba nayo ngaleso sikhathi iJozi uMarabastad yambona uMarabastad lo mkhulu bafethu yabona lo umbhede omkhulu loyo kabi ungathuka kabi ngoba uthola indoda iziphelele la ngaphakathi kwawo lo Marabastad lenkulu khona le last number le enkulu yabo uthola indoda iziphelele lapha phakathi ikhanyise nekhandlela khona lapha phakathi ngoba usamele eMerini ubeke lo Marabastad lana usamele eMerini uzibhile ubeke yonke la uhleli kamnandi wedwa estradini olapha kamnyamandawo emnyamandawo indawo nethi ngena phakathi iflat elivandaliziwe nje yalibona nje it is vandalizekile nje man iflat lakhona yabona ethi manje kunesasenendawo zokuthi ungasithela ulale yabo sithela ubheme nabathi mnyamandawo nje vele bokuthi mawungena uboni next manje umuntu ophumayo uyakubona wena malama ungena awuboni next day the brightness yangaphandle vele ikwenza ukuthi ungaboni mawungena kahle yabo so mawuphuma ila iswebhayi yabo sowuphakathi iswebhayi ubona kahle yonke into that is why bathi kusemnyama ndawo yabo imnyama ngalendlela ukuthi awukhona ukubona umuntu ophambana nawe wena ungenayo lo ophumayo awumboni uzwa ngayakushayisa nje ukuthi kunomuntu la eceleni kwami yabo and eksemini is daylight ngalesi sikhathi yebo so ngahlala kuleyo ndawo leyo-ke umbhede iJozi Marabastad njengoba ngisho ngoba nami ngathi ngiyabheka abanye bathola lo Marabastad ujabula kabi uphefumulela la ngaphakathi vele kushise nje uyayibona lento le la ngaphakathi vele kushise nje yebo hayi ingubo it's a waste but abanye baba nazo vele just for ukuthi ubusika yabo ubusika nabufikile vele bayifuna ingubo phakathi kwala Marabastad ubusika balapha bukwenza ukuthi ucabanga ekhaya-ke mawubalekile ngoba sonke thina esilapha vele estradini ngalesa sikhathi leso bawubona ukuthi sonke sibaleke emakhaya sisibalapha eJozi asisibalapha eJozi sibuya sonke empumalanga abanye babuya North West KZN Cape Town Limpopo yabona ukuthi sibalekise emacala nje sidibana lapha nje emacala yabo kukhona vele abanye basephola vele bebavele balapha la iphola bebavele balapha yabo then ngimithana nabo-ke on the way then sikhona ukuthi sihlanganise singabo mkazana yabo ukuthi omunye angaphayiziseki kanjalo uyayibona lento le so lapho ngachifta emnyamandawo ngayolala nomunye umfowethu wala iphola yabo naye angazi ukuthi ngizothi ngimenshini igama lakhe mhlawumbe yabo kuthiwa uNtathu naye ukewalala yamist ukewalala eJozi-ke yathi ukuthi ngiyolala naye isikhashanyana naye yabo until webhayo yazi benigidlaphi nino mr besigidla le elokhaya what you call it indawo lapho esitimeleni man yini besilala lapho esitimeleni ngaphansi kwebridge la kugijelwa khona isitimela Park Station sihlala ePark Station kahle ngaphansi kwelinye ibridge elikhuphuka abantu abakhuphukayo baphumela ngaphandle kwePark Station besilala lapho ngaphansi kwelokhaya kwalelo bridge lelo until nami ngize ngithola into zami ngihlanganise then uyazi-ke umuntu ugcina kulawula afuna ukukulawula endaweni yakhe yabo so I have to ukuthi ngithole kulawula ngokuthi ngilala naye laphayana so I have to ukuthi mina right through because ngize nento zokubhema for yena ngasho ngathi manje lo uyadlala ngeke ngizozela into yokubhema indawo yokulala eziningi angasilala esitakuma silala esitradini sinayo so nami athi ngizizamele yami indawo
yabo then ngihlukane naye yabo Thola istand. yeah nganami ngathola yami indawo yami ngaba yi1 kuleyo ndawo le ngakhona ukuthi ngihlanganise izingubo khona la estradini yabo so kwangithatha isikhathi ukuthi ngibuye ngibe clean ngoba manje bese ngingcole ngenye indlela yabo kwangithatha isikhathi ukuthi ngithole izimpahla ingcole ngenye indlela enhle njengoba ngimhlophe esona uyangibona bengimnyama la bese ngimnyama ukungcola yeah so Nikaza yeah lisangena. nga-adapter kanjalo ke istyle sangale juice ukuthi okay right manje kumele ngiphile kanje ngoba ngihlala estradini yabo so Buspina ngani ke la? yabo Ivimba. yeah so indlela ebengispina ngazo beziziningi isayila ngingena kuphi ngingena esitolo ngitshontsha esitolo ngitshontsha into engizokhona ukuyithengisa noma ngabe yini ezongikhona ukuyithengisa ma-tin staff mapolishi yabona into eziningi man yabo bengena la abathi abangeni khona labafana sebajwayele ukuthi lana ngeke uzutshontshe mina kodwa bengena ngiphumelela ngisho ngithi ya uGod ukhona ya Manje ngoba ngeke ngisho ngithi bathi nangabe bomkhaya ubuye emadladleni banokubhayizisa ngathi bakugugisa impahla bese babuye bafuna inyuko babaleka nazo lezo beningashuni lezo-ke bezenzakala-ke lezo-ke ngoba bezenzakala kanjani umuntu bomgugisa kahle yabo ubuya emazweni ubuya kuphi umgugise kube kahle kodwa ekugcineni kuyo-end up ukuthi thole ukuthi lo muntu loyo ukunika i-100 uyokuthuma ukuthi ufuna i-change gone naleyo 100 leyo sohambile abanye besikhona ukubathatha athi ufuna itaxi eyakuphi kuphi simmikise ene-wrong direction whereby sizokhona ukuthi simkhuthuze kahle simthathela konke simthathela kona yabona ngoba masikhipha umese vele umuntu abanye abantu bathuka uqolele ukuthi asinike lokho sikufunayo lena yahlukane nathi yabo so amakhadi nani besingawathathi ke thina besithatha imali kuphela sisebenza ngemali nefoni kuphela yabo okuningi uzosala nawe ubona yabona so esikutholela la kuwe kahle yiko kithi bekubalulekile ngalezo nkathi ukuthi sithatha amafoni bese sithatha amakhadi sofuna ama-pin number hayi lokho besibona ngathi it's a long process ngcono masithola imali nokunye singakuthengisa la kuwe then siyahamba impilo besisiphila-ke leyo ukuthi sikhona ukukulahlisa i-direction ungayi la uthi uyakhona yabo utholakala ukuthi manje wena sowuthola sowuthola inkinga manje yabo thola inkinga ngani ngawo lama-drugs yabo yiwo ama-drugs akhosa all those problems yabo yeah ama-drugs lawa enza ukuthi vele wenze noma yini nento ebhedayo nje encane nje uthi wona utshontsha nento encane ngethi ngenxa yama-drugs yabo yeah ama-drugs is not right ngoba yiwo akulidela to everything le eyenza ukuthi nami ngibe ngisestradini so ngiboshwa kwami kuboshwa kwami mina ngiboshiswa isibhamu yabo ngiboshwe kaningi okay right ukuboshwa kuyahlukana ama-theft yabo ukutshontsha khona la into yabo ngasho ukuthi into encane lousy things yabo nangithi i-theft okay right ngibala ukuthi mina lawa mangibophile it's ama-theft lousy thing but lawa serious it was isibhamu yabo nakhona ngisitshontshanga isibhamu sakhona ngisithethe nje yabo ngisithatha kuphi kumuntu othi toilet there was a place called ka-5 laphayana indawo yakhona beyiphithizela ngendlela yokuthi sonke besigcwala laphayana amadayizi yonke into yabo so emva kwayo le ndawo le bekuyisiganga njengoba manje sekunemikhukunyana laphayana yasemaplastikini seyikhuphuke yaze yafika ka-5 leyo mikhukhu ngaleso sikhathi-ke bekunendawo laphayana ngale muva ukuthi ungaphuma kiyo khona ukuthi uchame khona ukuthi mhlawumbe uzifihle ukuthi uhlale phansi etoilet ngoba itoilet beyingekho kahle ngalezo nkathi lezo beyingasi-right for ukuthi ungangena uhlale phansi so nangu kuba nomunye ubaba laphayana lo baba uphethe ibhegi uthathe le bhegi uyibeke phezulu ibhegi yakhona yena ungene emgodini 4 so ungene kulowo mgodi loyo wenzani uhleli phansi uyazikhulula ngaleso sikhathi kanti ngizovela mina ngivela ngapha ngaseCasablanca it was indawo kamasipala yamanzi lena then indlela esidlula kiyo phakathi then ilo mgodi-ke lo baba wayengene kiyo ngibona ibhegi ihleli phezulu mina angimboni lo muntu okakayo la ngibona ibhegi nayibhegi lapha ngithi mangithi
one look unomuntu uhleli phansi uyazikhulula laphayana awuvele ngidlule nale bheki ngosho yabo ngidlula nale bheki phela yena sothatha isikhathi sakhe sokuthi manje agcoke laphana ngeke manje yabo avela agijime samele yabo asukuma asule yonke lento le la ngibaleka khona ke mina ke nale bheki ngingena ngapha ka 5 rand la ngithi khona bekudlala amadayizi kwenziwa yonke ngingene khona ngiphumele khona mangiphumela khona ngingene toilet bekune toilet yakhona ngeke uzuchamele ngeke uzugakele kiyo vele uthi uhlala phansi yazikhulu iyabheda yabo ngingene khona lapho mangena ngibekele bheki ngikhumule isilambe ngibengisigcokile ngikhumule nekepisi ngiyenzeni yayibona ngisenza lokho yabo lo muntu uyandlula ke yena yabo ufika ubuza ababuzayo laphana kanti ubuza abantwini abarongo ubuza abanganini bami abanye aba-SBM nabo uyayibona bathi hayi undlulile umuntu ogijimayo undluli naye andluli njema kandlula oyi-1 ezazongitshela ukuthi hayi lo muntu undlulile angibe busy ngiseshe le bag mangiseshe ibag anayo ine-wallet i-wallet yakhona inaboma ina 5000 nobukhalayo uyabo wallet ngidonse le mali ifake esikhwameni ngibisele le wallet la awu on the other side of le bag yakhe nje mangithi ngiyivule vele ithi gudlu uyayibona iwiswa something mangidown nasi isibhamu yabo thatha isibhamu ngisifakele ngithatha ibag ngiphonse phezulu laphana ka 5 rand kiyo le toilet ngiphonse phezulu mangiqeda lapho ngihambe ngijaya jike endlini yabo ngijike endlini ngiyobeka le nsimbi engiyiphethe yabo hamba ngiyobeka insimbi mase ngiphethe ucash why ngihambe nensimbi ngiphethe ucash yabo hambe ngiyobeka le nsimbi endlini ngibuye ngize ngapha yabona angiza kuphi e-town ngisuke eKotas ngiza e-town khona lapha e-office yabo angize mangifika lapha nawo yonke into ngibona ukuthi ayisclean and clear not manje sengiyambona ke lo muntu ke engimthathela into ubhizi up and down nje ufuna umuntu kodwa ungidlula la eduzane sengitshintshile impahla ngoba akazange ngibone kwasebusweni vele yebo sengitshintshile impahla ngirelaxile ngidlula la uze ubuza mina yena ukuthi yemani ngilahlekele ngilahlekelwe into esone yana nje manje lo muntu ongishayila ngimbonanga kahle ebusweni uyayibona manje mani ngicela ungifunise mani into eso yabo athi ungasabi khululeka sizobheka lana kulama-outcome lawo engibhema nawo mhlawumbe khona omunye engathola kuyi-information athi hayi alright akunankinga yebo so ahambe ke lo baba ayengale kunomunye ubaba bekuthiwa uClement yabo ngathi bayazana banalowo baba lo yahamba wamchazela isitori ukuthi phela ngishayekile la ngithe ngisesebhizi ngisayikhulula ngale kwaba nomuntu ondlula nebag yami yabo hawu ngibabone babuya boyi-2 babhizi phansi phezulu baphinde babuye nala kimi futhi yebonga yabo ngicela ungisize mani mawuthola into usethi ungazisi ngoba maye and bakhuluma naye lo muntu owenze lento le uyayibona ngithi hayi alright bro wami ungasabi yabo zokusiza and ngaleso sikhathi ngibhizi ke ngiyathenga nje ngiphethe imali ngiyathenga nyabhema and ngakhathi bengeke ucede 5000 ngaleso sikhathi bishaya kabi inyawupe le yakudala bishaya ifana naleya manje yabo liyabebhema ube neho ubhema ube lanya stopa la angisadluleli ngale yabo akufana naleya manje ungabhema 4 kuyafana 5 kuyafana nje yabo so ithiwa njengoba ngichazela mfethu ukuthi nginichazela mfethu ukuthi yazi i-life it was not good ngale eJozi but ngimaintaine i-life yami yabo okay right angisho ngisese lapho it was not good ke ngaleyo ndlela njengoba senginichazela indaba yami ke ukuthi ngiboshwa ngani ngesipam ukuthi isipam lesi sitholakala kimi ngaziphi indlela sengisithengisile sisekho kimi isipam size sitholakale ngize ngiboshwe nje ngasithengisa ngo-2000 and ngisithengisa kuphi ebhetali yebo nakhona umngane wami omunye nje ekuthiwa Abu uye ngihlanganisa nama-autos ebhetali and then have to ukuthi bayithenge lento kimi yabona and lento lena isuka la kimi sengiyisebenzisile nami yabo lapha e-office ngisebenzise kakhulu lapha e-office then kunomfana kuthiwa naye sowalala kuthiwa uSuhla lo mfana loyo umunye wabafana engeke ngayithi ngifikise kuye le nsimbi mase ngiyilanda
kuye waba nenhliziyo embi, waba nalo sathana omfikelayo ukuthi singizothatha le nsimbi then ngiyithengisa and umuntu obekaye ngathi uyayifuna kodwa bekanganayo imali yokuthi angangibhadala yabo, ya bengekho enough ukuthi angangibhadala. So mangiyithatha kuye kwaba nalento ukuthi uzwile uClement lo engikhuluma ngaye mina yabo, ukuthi lo baba engamtshontshela wahamba waya kuClement ngoba abantu abafuna abaloko babhizi bafunana nalesibhamu yabo. So lo mfana wayezwile yabo ukuthi uClement une-out ethi iyisihlobo sayo ilahlekele into ekanje nakanje. Uye umuntu owakhona ukuthi ahambe aye kuClement otshela uClement ukuthi ubonga ubephethe into ekanje nakanje yabo. So yila khona-ke uClement eza kimi azongibuza ngalesibhamu athi ngoba wena bonga umuntu so uthi wena bophethe into ekanje nakanje. Ngathi hayi mina engisukela lo muntu lo angiyazi leyo nto leyo enjalo uyayibona. Hayi iphelele lapho-ke uClement athi hayi alright mawuthi awuyazi akunankinga yabo. Nako-ke mina sengibophile manje ngise-ofisi amalanga ayahamba phela, ya elangeni lesibili ngise-ofisi elangeni lesibili, ya then ngifike ngiyaziphandela ngendlela yami engiziphandela ngayo yabo. Naso lesibhamu lesi uyabona ngiyasho ngithi ekusithengiseni kwami nje uyabo, abantu abasithengile ne azange simitane in straight, yeah zange simitane straight. So kwaba ilo muntu okuthiwa abu oya khona lapho omitana nabo labafana basebhetali, then abanikeze ini leso sibhamu, then athathe imali eze kimi yebo, then athathe imali eze kimi. So ke ngimzame lokhu ngimzama ngako, then nami ngisale nalokhu ngisala ngako, then sishosholoze-ke soyi-2 yabo. Sishosholoze laphana e-ofisi, then kwenzakaleni njengoba ngishilo ukuthi umfana hamba wayotshela uClement leyo information leyo ne, makamtshela lo information uClement keep that information kuye, akazange asho next. Kanti naye uzoya e-police station afike achaze the way lo mfana lo amchazele ngakhona yabo. Amaphoyisa anganginaki-ke nakhona-ke angishayise ngomoya kancane uyayibona. Amaphoyisa ngiloko ngibhizi phansi afuna ukubona ukuthi mhlambe afuna ukuzwa futhi ukuthi ubonga akekho isibhamu asiphethe, akukho ini ayiphethe uyayibona. Yazi amaphoyisa waselokishini bewangamane akubophe ngalezi nkathi baqala afuna ukufanda ukuthi enze sure ukuthi wena lento vele ingakuye na lento leyo na uyayibona. So basenza kanjalo-ke ngenze enye crime mina futhi ngapha, ngiyotshontsha i-amplifier yabo. Ngitshontsha i-amplifier kunendawo moya eKotas laphayana ekuthiwa kusematrakho khona yelo. So kunama-room laphaya, ama-room lawo ngifike ngithole i-amplifier khona ngiyiguge ngiphume na ngoba kukho kunye bengingakuthatha ngaleso sikhathi, kanti kunomuntu ongibonayo uyayibona, ongaziyo lapha eKotas yabo. So lowo muntu loyo uyowanikeza nabo labo bantu labo information yokuthi manje ubonga ngibona ngena lapho so and so. Ngaboshwa-ke ngiboshwa i-amplifier yabo. I-amplifier ngitrayela i-amplifier ngisemaselini ngaleso sikhathi leso, ngoba ngabona ngama-CID futhi angena kimi eza eselini. Afike lapha eselini angitshela lapha eselini, awangibuzi bangitshela bathi yabonga-ke ngifuna isibhamu wena bonga ngisemaselini ngaleso sikhathi uyabo. Ngiboshwe into engitshela yona ukuthi ngatshontsha i-amplifier while kusesenophenyo lwesibhamu ngapha, kodwa hayi belingakafiki kimi. Nako-ke ngisemaselini ngibona ngama-CID, ama-CID ayangena, ama-CID afuna isibhamu kimi yabo. Ngizimangalise njengomuntu ongasazi ngithi hayi isibhamu sani manje yabo. Angibuzanga ngisegrilini-ke, wonke umuntu uyeza lapho uthi ubonga ubuza ubuzwa ngesibhamu kuthiwa hayi asiphumele ngaphandle, asibangikhipha-ke sesiyangaphandle yabonga. Phela we've got the full information ukuthi wena bophethe isibhamu yabo, esikanje nakanje 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 yabo. Lo baba lo ufuna isibhamu sakhe wena bonga, akavula ikhesi ini yonke lento leyo. Nathi ukhale ngani? Ukhale ngokuthi mangathola lesibhamu sakhe kuphela yena akavula ikhesi. Ngathi yabo angithi hayi baba mina isibhamu angisazi yabo.
man bonga serious, we've got the information yakutshela elinka wena ukuthi wena so isibhamu sesiyazi ukuthi isibhamu sisebhedali yabo and so ngithi mina lo ontshela ukuthi isibhamu sisebhedali uye loyo kusho ukuthi owaziyo ngaleso sibhamu mina nikwazi ukungifaka ezibhamini bese kuthiwa ubongo yabona mina ngisejele manje yabo ngiboshiwe ngisho ngichazela ngiboshiwe mina ngisejele nina niyafika manje ngizongitshela ngesibhamu futhi seniyazi ne-information ukuthi sikuphi yonke isho ukuthi lo nitshelile uyazi hambani-ke notshela yena lo muntu lo ukuthi njengoba kuso wena uthe isibhamu uyazi ukuthi sikuphi ungena njani esibhamini wena then sihambeni sosilanda ngoba ubonga uthi akazi next ngesibhamu ayikho into azoyikhuluma ngesibhamu wena uwomele ukhulume ngesibhamu yebo uyazi angisho ukuthi sithengiswe iphi isibhamu yonke into so that guy amaphoyisa angiyekele ahambe ayephi abuyele back to kulo muntu obatshele ngesibhamu yabo ngoba i-information ivele yonke ivela kusuhla iya ku-abu nokuthi u-abu ubatshele kanjani bazenjani ukuthi isibhamu siye ku-abu sayibhetali angazi ukuthi bazenjani then u-abu naye sebamfikele naye amaphoyisa waconfess ukuthi isibhamu ubongo weza naso kimi kanje nakanje nakanje yabo and beza ngaloko-ke amaphoyisa kimi ukuthi u-abu sekabatshele ukuthi ubonga owayephethe isibhamu weza kimi sasithengisa kanje nakanje mina mabafika kimi angingazani nosibhamu yayibona lowo muntu onichazelile uye wazi isibhamu nokuthi sithengiswe nakuthi abantu bakhona bahlalaphi uye mina ningangifaki ey'bhamini shuthi senza buza yena ukuthi isibhamu salahle kanjani-ke kulowo muntu mina ngicela ningangibuza into enjalo kwaba ukuthi amaphoyisa angilalela abuyela back to ku-abu fika athathe u-abu loyo njengoba u-abu nje ngasho ukuthi uyangibopha phela manje yabo akaconfess into ezikanje mina while ngisejele yabo so uyangibopha-ke phela lo muntu yabo so ahambe-ke u-abu namaphoyisa fika le sekuboshwa abantu abaningi le lena abafana bayaboshwa le abathengisela isibhamu nabo ukuthi kutholakala isibhamu noma ngabe akusisabo besathengiswa yithi kodwa vele sitholakala then bayaboshwa-ke baboshwa khona ngale ebhetali then-ke kwenzakalani babuya no-abo amaphoyisa ngabo baboshiswa iliqala or baboshiswa elinye icala bazidalile baboshiswa lesibhamu lesi yabo esilandwa kibo yabo njengoba u-abu sekafikile yabo ufika namaphoyisa uyokhomba emzini wakabo Styles omunye boku-Styles igama yokhomba la Styles uthe sazixelele wabona ngamaphoyisa osebhetali ngoba in short isikhathi izoshaya ngifuna ukubuza lapho ngokuthi njengoba sibona iface yakho bongekho kanje ukhawathe yini okay fine indaba zobuso ne ngizokunichazela kahle yabo hayi ukuthi ngikhawathe ama-drugs yabo lama-drugs lawa ngasho ukuthi bengisejele lento le ngayingivela it was ngathi ama-ringworms yabo ngathi ama-ringworms 1 2 3 la empumuleni nala ehlathini intanyana eyincane nje yabo yazi lokho sisakhula sibancane bebathi uma udla imali uvela amashashazanyana so besisho njalo thina sithi yayitha udla imali uma uvela ama-ringworms so lezi zinto zangivela ngisejele lezi zinto lezi yabo kwaba into encane engiyitshela ukuthi into ephelayo kanti ziloko ziyakhula and isikhathi esenginazo manje nalento ngicabanga 10 years senginayo ngisola ebusweni into ezivelele lana ayivezwanga ukuthi ama-drugs so it's not ama-drugs ke so ngabe ngiphethe something photo nginikhombe ukuthi I was like this first before ngiba nalezi zinto ezila ebusweni yabo zona zayivelela nje into so awusibeke ukuthi izinto ezibhayo zidalile ejele how was life eprison umuntu enombolo or uthathanga nombolo benjani impilo phakathi edanyaneni hayi edanyaneni impilo be-right kakhulu ngoba lapho yazikhethela wena i-life ofuna ukuyiphila is not to say ukuthi khona okudonsayo ukuthi wena maye kumele ube umuntu okanje kumele ube 26 kumele ube 28 kumele ube yini yabo so yazikhethela i-life ofuna ukuyiphila la
So mina ilife engakhethi kuyiphila lapha yana ukuthi ngibe yilo muntu enguye ngingalokhayi indaba zenombolo ngingalandeleli indaba zenombolo of which yazi inombolo lamalanga lawa abanye abasayithathi serious ngalendlela ukuthi iphelele ejele kuphela because ikhona ukuthi angaphandle uthole sesikhuluma izinto kumele ilanguage emesikhuluma ejele sesikhuluma nangaphandle into esifunda sibamba la elokishini yabo ya kuze ngiyazi lento leyo yabona so kodwa kukho lana ngabhala khona emzimbeni ukuthi mina ngumuntu so kodwa yabo bese ngiphila njengawo labantu laba bathi ma-26 bathi ama-26 bathanda imali yabo kodwa mina ngiphila njengawo kodwa ngibhanga ngicivizanga ngisayinelanga lento ngistempanga lento kanjani ngoba isikhathi mawungana nombolo uyaqindezeleka bakubhayizise thina siboshwe ngalezi nkathi lezo ukuthi manje yabona lento leyo seyaphela shuthi iyaphela ukuthi wena zothi mawuboshiwe then ukuthi uyafostereka ukuthi ube negroup yakho iskima ejele uskime laba uskime and then uzuba skime yaba skimise ukuthi wena usebenza ngani yabo ngaphandle kuyini into oboyithanda yabo kahle kahle ihamba naye nento oyithandayo inombolo yabo mawuthanda imali uthanda imali mawunenhliziyo embi wena uthanda ukulwa vele zoba 28 uthanda ukumese nje zoba 28 because of what amacala wakho wonke okugwaza ukulimaza zoba 28 okutshontsha imali zoba 26 vele yabo big 5 ngathini mina kuwe ukuze ube big 5 the way mina engize explainer ngakhona abantu abama big 5 abantu abathini esikhathini esiningi bazokutshela ukuthi abanye abantu abathanda ukulala namanye amadoda ejele yabo into abacindezela ngayo kakhulu ukulala nenye indoda yabo then ukwenzani ukuthi indaba enizokudla vele kuhlale ukudla kukhona yabo akufani nalenye inombolo ile ama-26 ama-26 vela ukudla wakuthanda kodwa ukudla kuyathanda wonke umuntu yebo wonke umuntu uyakuthanda ukudla akekho umuntu ongakuthanda ukudla but yebo so kwajwayeleka ukuthi abantu abathanda ukudla mini ma-big 5 yabo into engayichaza mina ngaloko yabo so manje ngoba sengenzela isikhathi ngisheshe ngama-question siyabona ukuthi kune-march and march indaba yokuthi bathi bavayise abantu bangaphandle west Nigeria because of iwenza amajita ukuthi inkawuze njengoba zilo usho ukuthi izibhabo zibhayisela ama-Nigeria so what do you say when it comes to i-march and march? Do you think into grand ukuthi abantu bangaphandle bavaye or mhlambe bagayi chance? What do you think about abantu bangaphandle, more especially laba bangekho emthethweni? Okay, fine. Ngiyayizwa le ndaba yangaphandle kodwa mina into engizoyichaza ngabantu bangaphandle mina I don't think ukuthi kumele bavaye labantu laba. Labantu laba sesiphila ngabo, sesiphila nabo. Sonke sinegazi eliyi-one. Yebo, so noma even though singakhona ukungena emazweni wabo thina vele ngeke siye emazweni wabo because of vele i-poverty balethe ngapha kithi. I-poverty yangale kibo, so you cannot go there. Yabo uthi wena uyohlala ngale yabo, so we must stop ama-reasons thina sibantu we cut the kumele sikhathe ama-reason afana nalawo ukuthi sireasona ngokuthi we cannot go endaweni yabo, they have to go what mina I don't think ukuthi it's the right thing ukuthi bahambe. They have to have just amaphepha ukuba semzansi kuphela, just like ama-country wabo, ngoba abanye masingena ema-country wabo they ask us ukuthi lana-ke bonga singenza kanjani, basibuze ukuthi bheka-ke wena ulana for in pleasure or i-business, then uyasayina phansi ukuthi zoba khona for isikhathi esingaka and then ngiyahamba ngibuyele ekhantrini yami. Into engiyifunayo leyo nami engathi ngenzeka lana, bangacoshwa but babe namaphepha ukuthi babe la and babe nesikhathi sokuthi isikhathi esingaka then you go back to your country, don't stay iminyaka. Yabo ngoba kumanje basithethele imisebenzi eminingi yenziwa yibo, not to say ukuthi thina sikhona ukuyenza lo msebenzi, siyakhona ukuyenza just because we are South African. Imisebenzi yakhona inemali encane ngoba thina sibala asiyifuni le misebenzi yemali encane like ama-securities kanje. Mawutshanaka abantu amavenda, abantu ababuya ngaphandle bonke laba, abanye baseZimbabwe, abanye baseMozambique, abanye yiNigeria nje straight, kodwa wenzani? Wenza umsebenzi wobu-security. So ngizibuza ukuthi i-ID lo muntu ulithethephi ukuze abe so, yabo.
only to find out ukuthi umuntu wenzele zonke lezo zinto lezo ukuthi abe umzansi uyayibona ngoba i-corruption igcwele yonke indawo even our government niyazi nani ikona i-corruption so into ekhona lana bakhona lana ukuthi bakwenzele i-ID uyangithola ukhipha imali bakwenzele i-ID kube ngathi wena wala emzansi uyayibona lento leyo so that is why ngithi kuwe it's not it will be not fair ukuthi sibaxoshe ngoba sesiphila nabo yabo osacabanga ukuza la emzansi angasizi kulaba bakhona aba right kulaba bakhona aba right ngoba uyabona ukuthi it's not fair yebo awukanjani mfethu ngikhuluma ivalo inkawu zantwana angasizi ngoba uzo-eda kule nani esingakhona